Dobar dan, ja sam Marko Galjak, Data Product Owner u fondaciji Catalyst Balkans. Danas ću vam pokazati kako se to koriste aktivnosti unutar CVCRM. Hajde da vidimo. Ja u ovom mom sistemu imam volontere i hoću da napravim aktivnost koja će predstavljati zapravo performance review tih volontera. Ja trenutno imam 2 volontera i želim da za svakog od tih volontera mogu da sprovedem jednu aktivnost, da dodam aktivnost koja će se zvati pregled učinka tog volontera. Tih aktivnosti mogu da imam više za jednog korisnika i ja ovde sada imam neke aktivnosti, međutim ja želim da napravim novu aktivnost, novi tip aktivnosti koju bih mogao kasnije ovde da izaberem i svakom volonteru da dam ocene sa tog performance review-a, sa te ocene učinka. Sada ću vam pokazati kako se kreira novi tip aktivnosti. Idete na administraciju, sopstvena podešavanja podataka i ekrana i idete na tip aktivnosti. Tu imate sve tipove aktivnosti, ne samo za kontakte, već i za sve druge entitete koji postoje u CVCRM-u. Međutim, nama će trebati za kontakt i tako ćemo i naznačiti kada budemo došli do tog dela. Oznaka, kako će se zvati taj tab, te aktivnosti, znači kako će se zvati taj tip aktivnosti. Taj tip aktivnosti će se zvati ocena učinka. Redosled, gde će ta aktivnost da bude na spisku aktivnosti, neka bude na prvom mestu, to jest što više. Da li će imati neku posebnu ikonicu, ta ocena učinka. Ovde ima one font 8, možete izaberete one font 8 ikonice. Možete vizualno da nađete koja vam odgovara. Ili ako znate kako se zove neka ikonica ili neku ideju, možete da ukucate. Ja ću, na primjer, da probam čekić da nađem. Kao sudski čekić. To me možda asocira na ocenu učinka. Ovde može rotacija za ikonicu da se postavi. I za šta će važiti ova aktivnost? Znači za kontakte i predmete. Ovdje imam i predmete jer je aktiviran CV case. Case je predmet. Tako da neka ostane to i označit ću da je ova aktivnost uključena. Sačuvaj. I sada imam aktivnost ocena učinka. I kada odem do svojih volontera, idem na nađi kontakte. Oni se nalaze u grupi volonteri. Traži. Dobit ću spisak svoja 2 volontera. Milisav i Ana. I ako sada idem, recimo, na pregled Milisava, dobijam pregled tog kontakta, koji je član grupe volonteri i mogu da dodam novu akciju. Mogu da kliknem ocena učinka i hajde to i da učinim. Još jedan način da dođete, da isto ovo uradite je da odete na aktivnosti i da tu kliknete na nova aktivnost, ocena učinka, a moguće iz ove
ovog menija da se ide na nova aktivnost, pa da potom ukucate ime i nađete kontakt. Ali ajde idemo, znači ocena učinka aktivnost. I šta ja ovdje imam? Ovdje imam, ovo je nalog koji ja trenutno koristim, administratorski nalog, ali to mogu da promenim na bilo koji drugi nalog, na primjer Marko, znači važi, to je onaj koji dodao ovu aktivnost, onaj za koga aktivnost ta važi, znači sa kontaktom, Milisav, dodeljen, kome? Ovo je opcija da damo nekom iz naše organizacije zadatak da sprovede ovu aktivnost. Znači tu možemo da ubacimo neki kontakt iz naše organizacije i onda će taj kontakt biti zadužen da sprovede ovu aktivnost koju ja sada radim. Ovdje može predmet ocene učinka, ne znam, možda iz prvog kvartala ove godine, na primjer, indeks interesovanja, to je nebitno, neka naša ocena, lokacija, datum, trajanje, koliko je trajala aktivnost i ovdje sada možemo da stavimo status aktivnosti. Da li je zakazano, da li je otkazan performance review, to jest ocena učinka, da li je završena i mi možemo da stavimo ovdje da je zakazano. I ovdje sada postoje detalji gdje može da se opiše svašta i prioritet. Ako ja želim da bude hitno, može da bude hitno. Prilozi. Znači mogu da priložim file koji je važan za ovu aktivnost. Mogu da zakažem ponavljanje ove aktivnosti. Recimo ponavlja se svakog ponedjeljka ili posle da specificiram tačne datume ili da isključim neke datume i zakaži praćenje, također znači mogućnost praćenja. Međutim, meni ovdje nedostaju neka strukturirana polja gdje ću ja moći da ubacim konkretne ocene koje su meni važne za performance review. Tako da ja mogu ovo da sačuvam, ali neću. Otkazat ću i dodat ću nova polja za tu aktivnost koja meni sada trebaju. Idem na sopstvena podešavanja podataka i ekrana. Idemo na sopstvena polja. Tu ću da dodam novi set sopstvenih polja. Taj set će da se zove ocene i koristit će se za aktivnosti. I to ne za sve aktivnosti, nego samo za aktivnost koja je meni potrebna, a to je ocena učinka. Tako. Redosled neka bude 1. Nećemo da bude, u stvari neka bude skupljeno. Da li je ovaj set korisnik aktivan? Jeste. Da li je ovo public? Nije. I sačuvat ću. Sada mi CVCRM nudi da ukucam koje su to polja i ja sada mogu da navedem šta meni tu tačno treba. Na primjer, posvećenost. Posvećenost organizaciji će biti kao pomoć i možemo da stavimo naznaku da se ocenjuje od 1 do 5. Od 1 do 5. 5.
I ovdje možemo da stavimo da je to ceo broj i da može da bude, da se izabere. I ovdje ćemo da stavimo brojeve od 1 do 5. Stavit ćemo da je polje obavezno, zato što želimo da svako kome, u stvari, stavit ćemo da ne bude obavezno, jer mi imamo i mogućnost zakazivanja, a možda nećemo moći da zakažemo ako je neko polje obavezno. Tako da nećemo staviti obavezno. I da li se ovo polje može proširiti, što da ne, ako imamo mnogo volontera i želimo da pretražimo samo one koji su na poslednjem performance review imali ocenu 5 iz posvećenosti, to može da bude korisno, pa ćemo sačuvati, snimit ćemo i otvorit ćemo na ovoj. Ok. Osim posvećenosti, šta može da nam bude važno? Možda kreativnost. Izabrat ćemo da to bude ceo broj. Izabrat ćemo izaberi. Koristi postojeći set opcija. Posvećenost od 1 do 5, taj set opcija smo imali malo pre. Ove će izgledati identično, tako da možemo da iskoristimo zato što su brojevi od 1 do 5. Znači praktično preuzimamo vrednosti iz onog prethodnog polja, a možemo i da potpuno isto napravimo od 1 do 5, znači bit će sve jedno. Ali hajde da uštedimo vreme i da izaberemo stari onaj set opcija za prethodni izbor. Nećemo isto stavimo da je obavezno, može se pretraživati, snimi i otvori novi. Još jedna stvar koja je možda važna za volontere, ne znam, saradljivost. Ceo broj, izaberi, koristi postojeći set posvećenosti, obavezno nije, može se pretražiti i sačuvaj. Tako da sada, ako idemo da zakažemo novu aktivnost, tip aktivnosti će biti ocena učinka. Dodao je, na primjer, Galjak Marko ili Galjak Alisa. Marko, to sam ja. Sa kontaktom Milisav, on je naš volonter, ali sam mogao i da dodam novog pojedinca i da napravim detaljniju pretragu po grupi. Na primjer, volonteri. I onda da dođem do njega. Samo sam ukucao M i on mi je odmah izbacio, praktično bilo šta da sam ukucao, izbacio bi mi ovo dva zato što su to jedino dva volontera u ovoj grupi koju sam izabrao. I ajde prvo da izaberemo Milisava i onda možemo odmah i Anu, kako bismo zakazali review, a možemo i pojedinačno. Hajde prvo da vidimo za Milisava. Dodeljen, ko treba da odradi ovaj performance review? Hajde ja, isto. Marko. Predmet. Ocena učinka za prvi kvartal, na primjer. Industrijal nebitno. Datum mogu da stavim današnji. Trajanje
30 minuta, na primjer, zakazano, možemo da stavimo da je završeno, jer ja sam, da kažemo da sam već uradio ovaj performance review za Milisava. Prioritet, dobro, normalan, ocene, evo, to je ona moja sekcija koju sam napravio za aktivnost ocena učinka. I ovde mogu da dam ocene. Da kažemo da je Milisav bio maksimalno posvećen, da je bio umereno kreativan i umereno saradljiv. Uz to možda mogu da priložim neki dokument, ali ja sada nemam. I mogu to da sačuvam. Sada kada odem na kontakt Milisav, i vidim aktivnosti, ta aktivnost se nalazi ovde, ovaj performance review, ja mogu da pregledam, da vidim koje ocene su date, mogu da napravim novu aktivnost, novu ocenu učinka i da zakažem takođe nove ocene učinka i slično. Ovaj kratak video vam samo predstavlja koliko upotreba aktivnosti moćan alat i koliko može da pomogne bilo kojoj organizaciji koja bilo šta radi sa nekim kontaktima, zato što su kontakti u srži CRM proizvoda i bilo šta što je u vezi sa nekim kontaktom može da se implementira u jednom CRM sistemu, uključujući i CRM. U sledećem videu pokazat ću vam kako se kontroliše pristup podacima, jer ako je Milisav član naše organizacije, ima nalog u ovom CRM sistemu, mi možda ne želimo da Milisav ima pristup svom performance review, ne želimo da vidi svoje ocene, tako da možda taj pristup tim podacima možda želimo samo da zadržimo za neke druge kategorije korisnika u našem sistemu, a ne i za same volontere. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.